Ne sjećam se da je bilo kome od njih smetalo kad je Miroslav Mišković 2011. finansirao Srpsku naprednu stranku. Ne sjećam se ni da je Aleksandru Vučiću smetalo kada se 4 puta lično nalazio sa Miroslavom Miškovićem, pa nek me demantuje. Znači, nikad im to nije smetalo. Ali me smetalo kad sam ja došao i rekao da su to politička hapšenja i da je u pitanju reket i da smo se borili za pravnu državu i da pravna država mora da važi jednako za sve. Nije smetalo kad govorimo o Zrenjaninu, ni Goranu Kneževiću, kad je tražio pravne savete i moje advokate u svojoj borbi. Ja sam svima njima bio advokat. Bio sam, ponavljam, i advokat Srpske napredne stranke. Dakle, borili smo se za pravnu državu. U pravnoj državi svako ima pravo na fair suđenje. U pravnoj državi svako ima pravo na odbranu. I u pravnoj državi se ne sme desiti da zbog ličnog sukoba jednog čoveka sa nekim drugim čovekom neko završi u zatvoru. A to se upravo danas dešava, zato što Aleksandar Vučić drži sve poluge vlasti. Ponavljam, nije mu smetalo davnih dana da se redovno nalazi sa Miškovićem, da se prave određene kombinacije, ali ja ponavljam još jednom i da se vratimo na ono osnovno. A koja je logika hapšenja svih tih ljudi? To se, ponavljam, ne može na hleb. Od toga se ne pravi investicija, od toga se ne pravi pravna država. Sa svim privrednicima se treba dogovoriti. Privrednicima treba dati mogućnost da vrate ono što su uzeli i što se nalazi na računima u Švajcarskoj, ali dobrovoljno, jer Švajcarci to nikad neće vratiti na silu. Takva su pravila u Švajcarskoj 800 godina. A što se tiče tih navoda da sam bio ubačeni element, ja ću vas podsjetiti da je Aleksandar Vučić mene kao novog člana Srpske napredne stranke 2010. predstavio kao najboljega pravnika koga je upoznao u životu. Znači, ponavljam, bio sam advokat svim tim ljudima, uključujući i gradonačelnika Zrenjanina, njemu sam mnogo pravno pomagao, tada to nije smetalo. Danas smeta, to samo govori o njima, ali ja neću da se bavim njima. Moja tema i kada sam se kandidovao za predsjednika stranke bio Aleksandar Vučić, zato što loše vodi stranku, zato što loše vodi državu, zato što se bahato ponaša, zato što nezakonito koristi mimo ustava, mimo zakona vrši svoje ovlašćenja i zato mi u Srbiji imamo na sceni politički kriminal. Evo to otvoreno kažemo, a ako smatraju da nisam u pravu, ja sam uvek spreman na bilo kojoj televiziji da malo sučelimo mišljenja, samo svi nešto beže iz te iste Srpske napredne stranke od direktnog duela sa mnom.